wudu gelle kantaka beegotun megotun emefon algon men wahada kom mai niduma beegotun kurwestane fawna fadein niduma beegotun amugadaga fiqhore megen klubani degotaka mi bebefum mi khilaf wadaganoni hanafina shafi'in dekodaganwa gotuga nidafawa mihage wudu mi gelleni ena ishinde intgen nungotaka nidafinama fartama oshowe wegen ariyabes nota bandum wes nota taniga lengilagem wes o nidafikam gawanama ena wudu gellena den nidumu wudu nugelle hamekena halataki hanafina shafi'in gariba ishinde indegen nida iruga adi ena ishinde inna iruga ena ishinde intana kan nikan nagala fetigen fitwegen inde nidafikam gawanama حالتك إنك نديك سبب وضوء نقلين مي حنفينا شافعين قرايو دم مالكينا حنبلينا مي دم مذهبك في قرن تكوداك نواقط أكرم استنان فدين ميفون تكوداك نواقط كا لوي نينجكي نوتل نديك مادو منبركي أي وضوء قلوالانا يتشنو هنا مس نديك جينا منبر مي وضوء قلوالانا إنك تقدنوانا ما لوي ندي وضوء نقلوانا إكماكو بار ندي وضوء قلوالانا maliki madhab ga almar midalwani bar ninjaki ei kitamme muddatu kurwi kam gavias wudu galwalane ichige adi luinidi ege muddatu kitamme digwi kam gavias wudu enno galwane ema miyaku bara lui ninjiga kitamme giner hedwi kam gavias enak wudu enno gallene maliki madhab ga almar ngariuga ena bar nidi hama kitamme kunendu kalagas bar ninja nidafiya ena wudu gallene lekin to lui nidige lui kama barkama mi kanalni maliki madhab ga ulama midalwani ei enaga washagen ibe aduta nota enaga washagen tibe mun dakka waaka nota hinga kantawga adu ene nive kam gawanya ei barninjike nota ena atugo onne ecce vette iruga ene ekan nenge kam gawanama manike atugo eccengo vettunima sisangosa hama aadaage helumakan heligen anani ema ifadai nuwakam gawanya ayes barninjike manike mihe katuga echen oyege minidani nidigen e atugo engece veterinarians eneka nengon emeja ibarninje nuwata enege angain kulu nuwata soni nukunna kam gawana ifadai waninjike kam gawana eves barninjike mifada kamen nuhinga ninjaki manike atugo onna eche vetijja ene inge enege angain kulu nuwata soni nukunna warge ninjakan nuwe adi enage washagen hinga kantawge adutan ene iwe efada ninjaki lui ninjake hanbali madhab ga almer midalwani lui ninja bar ninja vaikurmuga baki hadden nove ekan kandalani adakada gotun bar kuda irkulas miha ko nidali emja adakada gotun ei war gina irkam ga nubele kam gonya ei lui ninjake ei bar ninje none den kommegas be from midalwani miha ko hanbali madhab ga almer khasatu midalwani ena yan nidifa den helonu ena nidunu ninjeki lui ninjetto no to bar ninjetto shakwejje kam gawanama balani ei lui ninje kamse maneki ena ge wudu nugelle kamse komegas bibe from vidalwani adi bar nidi adakada go itroves bar nidi kande elene hama maliki madhab ge ilmer vidala fadan ena ge washagen bayt mi hon dakawaka ene rangala fahmu nuwa kam gawanama ei bar ninjike ekamako ene edakka wahagan kommes minbare rekala kam gawanama evani ei luinin jekase en gotaka dannawanama mbefam vidalwani buddhi filwala sinama ewti barnin jekawe e haqiqatuga mi wudu me galwala echki buddhi filagan dion ema nidi enege macca verigan finama ewti wudu gallifa nidi enege macca rangalaka veriye nuganave maneki buddhige minwar enagaga bahuri enage vashanya kantan ene be inge emvejja enage wudu nugelle maneki buddhi bahuri enage hissu ham rangalang bahuri emvejja enage wudu nugelle komega mi hatar mazhab ge ilmene dakoda ganawage den mibebe funge rayuta mi bina karwa famoni kurmestenan fadan abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma ge haditha adi anas ibn malik radhiyallahu anhu riwayat karwa fa haditha abdullah ibn abbas riwayat karwani ikle fanu rasulullah fanu garihuga erre maimuna garihuga e abdullah ibn abbas ge bardata falu maimuna ge gekoluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga erre ikle fan heda korvi erega kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ರೇಗನ್ ಗಾಲ್ಕೊಂ ಕುರಂ ಮತ್ತೆ ದುವಡಾಗನ್ನಮ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇಕ್ಲೇಫಾನ್ ತುಪ್ಪುಳಿರ್ಗ ಮೀಹುಟ್ಟಿ ವಡಾಗತಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ವಾಪು ಫರಾತುಗ ಎಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಕ್ಲೇಫಾನ್ ಅಪ್ಪುಳುಗ ಹಿಪ್ಪಾಫ ಕನಾ ಫರಾತ ಗೆಂದವಿ ದೆನ್ ಮಿ ನಮಾದು ಕುರಬಮಗೆ ತೆಡೆಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ತಾಜಾ ಜಿಹವಡಾಗೆ ಕುಡಕೊನ್ ನಿದೆ ಕೊ ಬಾಫ ಶಾಫಿಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕ್ಲೇಫಾನ್ ಗೆ ಕಂಫಪ್ಪುಳುಗ ಹಿಪ್ಪಾಫ ಹೇಲ ಬಾಲಫನೆ එම මිතාංග අබ්බා ඉබ්න අබ්බාස වුදු කුරවන් අම්ර නුකරවා එම ඉංගේ එච්චකි මේ කුඩකොන් නිදි ජෙහිලා නිදි ජෙහුමකි ඒකි වුදු ගල්වාලා නැකමෙන් නුකස් දෙන් අනස් ඉබ්න මාලික් රදියල්ලාහු අන්හු කිබෙන් එබරිවා කරවා එකලේ ඛානම් විදාලවනි كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أنس كفان بداوني كيرت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكلون إكليك بيكلون مغرب نماذ كرا مفهوجا عشاء نماذ إيرجان ألقم من كرا إم فوق فرض نماذ عشاء نماذ انتظار كرا مجا بيفلون تبوا إرجع بيفلون ندي كرا بي ندي كرا بمجا بيفلون جبوفلتا تيربيجندي එම මීගේචිකේ බේෆලුන්ගේ නිදි කුරබ්බනි ඉසීඳ ගරන් තිබ්බාගෙන කන් එම ඉසීඳ ගෙන් තිබෙබෑක නිදි ජෝනියෙන් බෝ මෙන් තිරිවානේ ඔෂවන්න මේකු එනගේ බොල තිරියෙන් වාන නිදි ගෙන් දියකසස් එම බේෆලුන් එහෙන් නිදි කුරබ්බාෆා දෙන් තෙදවඩාගෙන් වුදු කරබම කානුලා නමාදු කරබයි නස්ගේ ෆානුගේ බස්ෆුල් එම මීද හදීෆුන් එබ දලීල් ලිබේ නින්ජකි මීදනේ ෆදෙන් ලුයි නින්ජකි එයි वुदू गलवाला ने चन्नू का नोता शाफी मज़हब के हनफी मज़हब के अलमर मिदाल फदइन ए मियो को इशीने इंटरनेट करना गला फेतिकें फिटोगें इंदगन निदारन मकी वुदू गलवाला ने कमन्नू का कोमेगस हतर मज़हब के मी देरा योगे इतुरंग अदि एहन रायुतंग एबोले अलमरिंग एहन बाय रायुतंग एबे इख्तियार करवा एहन देरा योंग एबोले कोन देरा तो बाय अलमरिंग मिदाल वनी निंजकी हम हुरिहा हाल गावेस वुदू गलवाला ने चिके माने की एमियो को इशीने इंदगन निदकम गावेस अदि निदि इरुगा एना इंतना कितम रंगलका फिटुवेगे फेतिगे इनकम गावेस एनगे निंजकी वुदू गलवाला ने निंजके अदि एगे इतुरा एनगे निंजकी कितम लुई निंजकम गावेस अते कितम कुडा हिंदुगुलक निदनु निंजकम गावेस ए निंजकी ए वुदू गलवाला ने निंजके मियन एबा अलमर मिदालवा मियन बिदालवा बेफ्रुंग तरेगा अल-इमाम अल-हसन अल-बसरी अदि शाफी मज़हब के अलमर कमगा वा अल-इमाम इब्न अल-मुंज़िर अदि मिरायु निस्बत करवे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कमगस मिरायु का मिब्रनी निंजकी हुरिया हाल गाविस वुदू गलवाला ने चिके ए कितम लुई निंजकम गाविस अदि कम गोतक इंदगन निदिकम गाविस अनिर राय की मिगे दिमा इदको इरायु बुननी निंजकी एव्वस हालेगा एव्वस कोतन का वुदू गलवाला ने चन्नूने मी अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु निस्बत बाराय अदि ताबईय बेकलंग तरेंग फिक़्ह इल्म अराहुन बेफलकम गावा नोता एम्मे अराहुन बेफलके बुनस इदो कनवान सईद इब्न अल-मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु बस निस्बत बाराय मी माने की बेफलम विदालवनी कोम्मे हालेगा निदिकम गावेस एनिंजकी वुदू गलवाला ने निंजनूने दें मेरा तायद करवा अबू मजलस अदि हुमैद अल-अरज मिबे बेफलुंग रायगा अर्दे एव्वस हालेगा निंजकी वुदू गलवाला निंजनो दें दलील तकबलारुगा मिज़मान के तहक़ीक़ करवा इल्म बिदालवनी मदु लुई निंजकी वुदू गलवाला निंजनूने अदि हम एफदइन एमीहा को ए इशींद इंता का रंगला फेतिगें फिटुगें इंदगें निंजे निदे निंजकी वुदू गलवाला निंजनूने अदि हम एफदइन नमाद पुरा गोत मिया हुन्न हालुगा एना निदा निंजकी वुदू गलवाला निंजनूने मी हनफी मज़हब गराय तिबे अंदो उनाल कने हनफी मज़हब गा शाफी मज़हब बा एगोता दबा मी हुस आदे फिक़रिंग मी दमज़हब गा फिक़र मिदालवनी मिया के इशीने इंतना रंगला फेतिगें फिटुगें इंदगें निदिजिया एनगे वुदू नुगलेने den hanafi mazhab ga ilmering itur kurabani namadan hunna haluga ena nida nidi manaki namada kolang horege ena nidafiya modu ruku'an egen nidafiya modu sajidan egen nidafiya ena wudu no gellene hanafi mazhab ga ilmering midalwani sabaki mi halet tawga kommes minwarakan eneyan engume baane reka illane e min ebbes halega ene nidijiya ena rangala muni nidijiya ene vettene kolam horegen nidijiya kolam horegen nidijiya not sajiden egen nidunukam gavis ene ifratakan ariyala ekala gote vidane ema namada mihunna halat tawga
ena miya kunide ninjiki ei wudu gallena ninje nune Hanafi mazhab ga rayu ema mi fauge tahqiq quraba almarin be from wesmi mi ninjiki wudu galwala na echen nunkama an onna halatawga mi bawas mi tur korona be from vidaloni lui nidi adi ishinda innatana fituwegen fetigen indigen nidanidi adi namadan hunna halatawga namadan hunna ir miha hunna tafatu gottawga tereng gotege huri mati gorege en nidanidi min ninjaki ebbes halaga wudu galwala ninje nune de mifada halatega miha gani dikita me baruyas wudu nugellene mi bayin alimrin rayu mi gina ilmaring ade tahqiq karwa ilmaring bure wadaga nawagoy be funga rayu bina korbani mi danwa dalil taka anus gefan vidaloni kurum sanan faden kana ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wala yatawaddahun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashab bekalum abhar ful lafafa den namadu kurava e namadu kurava irga e namadattaka alum ituru wudu en kurava den mi hadith anas gefan ga mi hadith midana hadith ge en riwayatin al imam al bayhaqi riwayataka riwayataka ma sarih kan ibade be fun ge ninjaki luinin nunka ma dalil ko dewa ke imam al bayhaqi riwayataka anas gefan midawani laqad ra'aytu ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqiduna lis salah حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون أنا سبحانه وتعالى تمن كلا يفان دكوداغنا أنا سبحانه أصحاب بيكلون كتري زوام بيفل تبول بيفل إما يفلا يفان مباكل دكوني يكلا يفان برن هر بيفل جباهكا أو بكر عمر عثمان مفدا باكي أنا سبحانه برن دوسري بيفل جباهكا مدكوني أنا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكلون نماذج تكا هيلبا هذا نيندم nidikurabu mafauga hele batan temakale fan de ko dagan name miskito tibbange be fon nidikurabani dem vidawne hatta inni la asma'u li ahadihim ghadita egtere bay be fon na bay be fon kibe guguriga adu temakale fan e wadagan name ema e miyaku nidagen guguri damani e fudewarege barninje goyegen barninje ga ena ishine ingam gawi so shoy kam gawi baki barninje ga wima ena guguri demeni ema minge chiki ishinda inneruga ena intana fetigen fitugen inmuga nidasiya enidi ei barninje kam gawias baki shafi mazhaba mi shafi mazhab ga almur vidala faden ei barninje kam gawias e ninjaki ei wudu galwala ninjannunka ei anas ge faanu ga hadithun ga dayhebe ashabe kalon taren bay beflon ga nidiful kurabumuga gugur damwakama e efadan ebe fon tibba mafoga te dodaga wudu nukurava alun itru wudu nukurava ebna ma dukurava hingejiki mi gotan ishin dodaga tibbagen en nidukurava fiya eden ebe fon e gur demme kam gaves wudu nukurava kan ema e wudu gallu ala fadan injekan eni dinwaka den amek faden al-imam muslim riwakar wa hadithan hama anas gifanu kiben riwakar wa haditha milani qala uqimat salatu al-isha فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم وضوء قلي كنت كابه قطن ميقطن امفون ألغم من وعدكم معي ندما به قطن كروس دنيا فون فدين ندما به قطن آمغتك فقفر ميقين قلوبني de gotaka mi de befum mi khilaf wadaganoni Hanafina Shafi'in de wadaganwa gotuga nidafawa mihage wudu mi gelleni ena ishinde intgen nungotaka nidafinama fartama oshowe wegen ariyabes nota bandum wes nota taniga lengilagem wes o nidafi kam gawana ena wudu gellena den nidumu wudu nugelle hamekena halataki Hanafina Shafi'in gariba ishinde intgen nida iruga adi ena ishinde inna iruga ena ishinde intana kan nikan nagala fetigen fitwegen inde nidaf kam gawana حالتك إنك نديك سبب وضوء نقلين مي حنفينا شافعين قرايو دم مالكينا حنبلينا مي دم مذهبك في قرن تكوداك نواقد أكرم استنان فدين ميفون تكوداك نواقد كا لوي نينجكي نوتل نديك مادو منبركي أي وضوء قلوالا أنا يتشنو هنا مس نديك جينا منبر مي وضوء قلوالا أنا إنك تقدنوانا ما لوي ندي وضوء نقلوانا إكماكو بار ندي وضوء قلوالا أنا maliki madhab ga almar midalwani bar ninjaki ei kitamme muddatu kurwi kam gavias wudu galwalane ichige
adi luinidi ege muddatu kitame diguikam gaves wudu en nogelluane ema miyaku bara luininjiga kitame gineru hedvikam gaves enak wudu en nogellene maliki madhab ge ilmeren gariuga enas barnidi hama kitame kunendu kalages barninja nidafiya ena wudu gellene dekine to lui nidige luikama barkama mi kanalni maliki madhab ge ilmeren vidalwani ei enak washagen ibe aduta nota enake washagen tibe mehun dakka wahaka nota hinga kantawge adu ene niwekam gomanya ei barninjike nota ena atugo onne ecce vette iruga ene ekan neenge kam gawanama manike atugo eccengowa vettunima sisangossa hama aadaage helumakan heligen anani ema ifadei nuwakam gomanya ei barninjike manike mihe atugo eccengoyege minideni nidigen e atugo ecce vettunurus ene kan nengon emeja e barninje nota enege angain kulu nota soni nukunna kam gawana efadain waninji kam gawana eves barninjike mifada kamen nuhinga ninjaki maneki atugo onna ecce vettijja ene inge enege angain kulu nota soni nukunna warge ninjakan nuwe adi enege washagen hinga kantawge adutan ene iwe eha mi efada ninjaki lui ninjike hanbali mazhab ga almer midalwani luininja barninja vaikurmuga baki hadden nove ekan kandalani adakadaay gotun bar kuda irkulas miha ko nidali emja adakadaay gotun ei war gina irkam ga nubele ekam gonya ei luininjike ei barninje none den kommegas befum vidalwani miha ko hanbali mazhab ga almer khas ko vidalwani ena nidifa den helonu ena nidunu ninjeki luininjetto no to barninjetto shakwejekam gawanama balani ei luininjekam she maneki enage wudu nugelle kamse komega libefum vidalwani adi barnidi adakada go itroves barnidi kande elene hama maliki mazhab ge ilmeren vidala fadan enage washagen bayk mi hon dakawaka ene rangala fahmu nuwakam gawanama ei barninjike ekamako ene edakka wahagan kommes minbare rekala kam gawanama evani ei luinin jekase en gotaka dannawanama befum vidalwani buddhi filwala sinama yoti barnin jekafe e haqiqatuga mi wudu me gelwala echki buddhi filagan dion ema nidi enege macca berigam finama yoti wudu gallifa nidi enege macca rangalaka beriye nuganave maneki buddhige minwar enagaga bahuri enage vashanya kantan ene be inge emvejja enage wudu nugelle maneki buddhi bahuri enage hissu ham rangalan bahuri emvejja enage wudu nugelle komega mi hadar mazhab ge ilmene dakuda ganawage den mibebe funge rayuta mi bina karwa famoni kurmestenan fadan abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma ge haditha adi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu riwayat karwa fa haditha Abdullah ibn Abbas riwayat karwani ikle fanu Rasulullah fanu garihuga erre Maimuna garihuga e Abdullah ibn Abbas ge bordata fulu Maimuna ge gekoluga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga erre ko ikle fan heda korvi erega kirma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reganu galkom korum mate duwada gannemu Abdullah ibn Abbas ikle fan tuppulurga miutti wadagati Rasulullah fan sallallahu alaihi wasallam ge waapul faratuga ema Rasulullah fan ekleifan apluga hippafa kana farata gendevi den mi namadu kurabum getedega Abdullah ibn Abbas taja jihwadagen kudakon nide ko ba fashafiya Rasulullah fan sallallahu alaihi wasallam ekleifan ge kampa apluga hippafa hela balabune ema mitanga Abdullah ibn Abbas wudu kurabwan amre nukarava ema inge chiki mi kudakon nidi jehumaki eki wudu galwala na kamen nukar den Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kibin ebari wakarwa iklek fanum vidalwani kana ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yantaziruna al-isha'a al-akhirah hatta tukhfaq ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un Anas kifan vidalwani kirtma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashab bekalum iklek bekalum maghrib namaz kara mafhuga isha namaz iregan algamen kura emme fawga fardu namaz isha namadan intizar kuramga ebeflun tibbo eruga ebeflun nidukurave enidukurevumuga ebeflun ge bofulta tirvegende ema minge chike ebeflun ge nidukuravani isindu garang tibbagen kan ema isindegen tibebe ko nidihone bo min tirivane oshawanna meheko enage bole tirien wane nidigen die kasas ema ebeflun ehen nidukuravva fa den teduwadagen wudu kuravuma kanula namaz kurave nasge fanuge basful ema mi de hadithun eba dalil libe ninjaki
midane fadein lui ninjeki ei wudu galwalana echennuka nota shafi'i madhhab ge nota hanafi madhhab ge alumar midala fadein e miyako ishina internet de kannagala fetigen fitugen indigan nidaran maki wudu galwalana kamennuka komegas hatar madhhab ge mi derayu ge ituran adi ehin ra'yutan ebole almarin ehin bay ra'yutan ebe ikhtiyar korba ehin derayu ebole konderayoto ebain almarin vidalwani ninjaki hama huriha haligaves wudu galwala nechike maneki en emiyako ishina indigan nidikam gaves adi nidi iruga ena intana kitame rangalaka fituwegen fetigen income gaves enage ninjaki wudu galwala ninjike adi ege itura enage ninjaki kitame lui ninjekam gaves ate kitame kuda hindu kolakal nidinu ninjekam gaves ei ninjaki ei wudu galwala ninjike min eba almar midalwa min em bidalwa be frunga terega al-imam al-hasan al-basri adi shafi'i madhhab ge ilmere kam ga al-imam ibn al-munzir adi mirayu nisbakrwe abu hurairah radhiyallahu anhu kama gas mirayu ga mibnani ninjeki huriya hale gavis wudu galwala nechike e kitam lui ninje kam gavis adi kom gotaka endagen nidi kam gavis anir ra'yaki mige dima idukolo ra'yu bunani ninjeki evs hale ga evs gotan ka wudu galwala nechennune mi abu musa al-ash'ari radhiyallahu anhu nisba ra'ya adi tabi'iyya bekalon gitaring fiqh ilma arahun nabi beflakam gawa nota emme arahun nabi beflake bunyas ido kanwana sa'id ibn al-musayyib radhiyallahu anhu bas nisba ra'ya mi maniki beflam vidalwani komme halega nidikam gaves eninjeki wudu gelwala ne ninjennune den miraya taid kurava abu majlaz adi humayd al-a'raj mi beflum ra'yaga arde evs halega ninjeki wudu galwala ninjeno den dalil takabbalaruga mizmanuge tahqiq karwa ilmerin bidalwani madu lui ninjeki wudu galwala ninjennune adi hame efadain emihaku e ishinda intaka rangala fetigen fitugen indegen nide ninjeki wudu galwala ninjennune adi hame efadain namadu pura gota miya hunna haluga ena nida ninjeki wudu galwala ninjennune mi hanafi madhhab garaya tibafon ando nal kanege hanafi madhhab ga shafi'i madhhab ba egota deba mi humas ade fiqorin mi de madhhab ga fiqorin vidaloni mi ko ishine intana rangala fetigen fitugen indigen nidijia enage wudu nugellene dan hanafi madhhab ga ilmerin itur kurabani namadan hunna haluga ena nida nidi manaki namada kolan horege ena nidafiya moto ruku'an oigen nidafiya moto sajidan oigen nidafiya enage wudu nugellene hanafi madhhab ga ilmerin vidaloni sabaki mi halet tawga kommes mimwarakan eneyan ingume baane reka illane ei min evs halega ene nidijia ena rangala muni nidijia ene vettene kolan horegen nidijia kolan horegen nidijia not sajiden oigen nidunukam gavis ene ifratakan ariala ekalogote vidane ema namada mihunna halat tawga ena miyaku nide ninjiki ei wudu gallene ninjenune hanafi madhhab ga rayu ema mi fawge tahqiq kuraba almarin be from mi ninjaki wudu galwala na echen nunkama an onna halatawga mi bawas mi tur korone be from vidaloni lui nidi adi ishinda innatana fituwegen fetigen indigan nidanidi adi namadan hunna halatawga namadan hunna irmiha hunna tafatu gottawga tereng gotege huri mati gorege en nidanidi min ninjaki evs halega wudu galwala ninjenune de mifada halatega miha ganidi kitame baruyas wuduwen nugellene mi bain ilmerin rayu mi gina ilmerin ade tahqiq karwa ilmerin bure wadaga nawagoy be funga rayu bina korbani mi danwa dalil taka anas kifan vidaloni kurum sanan faden kana ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wala yatawaddahun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalum abhar ful lafafa den namadu kurava e namadu kurava irga e namadattaka alum ituru wudu en kurava den mi hadith anas kifan ga mi hadith midana hadith ge en riwayatin al-imam al-bayhaqi riwayatuka ma sarihatan ibade befun geninjeki luinin nunka madalil ko dewake al-imam al-bayhaqi riwayatuka anas kifan midawani laqad ra'aytu ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqiduna lis-salah hatta inni la asma'u li ahadihim ghatitan thumma yaqumuna fa yusalluna wa la yatawadda'un
Sufyan vidalwani timakale fan dekodagen Anas Sufyan ke ashabe ke longteri zuam be fula tupul be fula ema ikle fan mi ba ful dekoni ikle fan bur har be fula ngiba haka Abu Bakr Umar Uthman be mi fada ba ke Anas Sufyan bur dosi ba be be fula ngiba haka mi dakoni Anas Sufyan vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe be kanu namadattaka helaba ad nindema nidikurabu mafauga helaba tan timakale fan dekodagen name miskuru tibbange be fula nidikurabani dem vidawne hatta inni la asma'u li ahadihim khadita ektere bay befulunga kiben guguriga adu timakale fanan e wada gannawe ema e miyaku nidagen guguri damani e fudewarege barninje goyegen barninje ga ena ishine ingam gawe so kam gawe baki barninje ga wima ena guguri demeni ema minge chiki ishinda inneruga ena intana fetigen fitugen inmuga nidasiya enidi e barninje kam gawe baki Shafi'i mazhab ga anwar vidala faden ei barninje kam gavias e ninjaki ei wudu galwala ninjannunka ei Anas Gifan ga hadithun ga dayhebe ashabe kalon teren bay beflon ga nidiflu kurabumuga gugur damwakama e efad ninjegga beflon tibma foga te dodaga wudu nukurava alun itur wudu nukurava ebna ma dukurava hinge chiki mi gotan ishin dodaga tibagen en nidukurava fiya eden beflon e gugur demme kam gavis wudu nukurava kan ema e wudu galwala fadan injekan eni dinwaka den amek faden الإمام مسلم رواكر وحديثا كما أنس قفان كبير رواكر وحديثا كميرني قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا أنس قفان بدالوني نماذا عشاء نماذا قمت دون فهم كيف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قريه قاميه قاس دنوني تمنى إبوتي بينمي رسول الله كفانا قريهم بينمي إبوتي hema ikle fanu wadagene ne nakiga waaka dakkum mattaka munaja baki baki ehem mihunna niwe gotan e waaka dakkum mattaka wadagete rasulullah fan sallallahu alaihi wasallam ge reedi siful tawgiteren adab ful tawgiteren kamek ikle fanu garuga miya kamaka benu wejjiya ehem mihunna niwe fada gotaka ehem mihunna e benum ge waaka niwe fada gotaka e waaka rasulullah fan garuga dennam ge fursat ikle fan debwana ema mimihako enage beenuma rasulullah fan gariga dannaman otitibe rasulullah fan ekare wadagati ekare jiwadagati mo ekala miyako enage beenu wa dan dannabi den mihen ene ya rasulullah fan mi dekke won wahake digulum natija gaton ashabe kadon terem bay bebe flung awhar ful dekkoni be flunna be flunge nidi gadwen gos awhar ful dekkoni den ege foga aneka mi den ege foga mi namaz kurawni ema mi hadith ge mi zahirun ad hadith as oy mermun dewa gotuga ebefun ge mi awhar ful lepon foga wudu e nukrava e wudu kore kam gawana Anas Gifan e wahakves bidalo debes ema minge chiki ninjaki ege daatuga e wudu galwala e nuka enames waki halat ega min wudu galwala ne den imam malik imam shafi'i rahimahumullah midbefun عبد الله بن عمر كبين رواك ربني عبد الله بن عمر كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضا عبد الله بن عمر يشين وداغن نواغن awharfu lappafa dente dodagem udu kor makan la namaz korbe imam mifadin ashabe kanu adkhasu gadiga rasulullah ikfan ge sunnata iqdam matka wara farwatir ismail dagna ashabe kala abdullah ibn umar ki mifada be kala migota kanda qurbani rasulullah ikfan garihum mikama begatum ilmet debodagem fawative ade ilmaki mihen mifadin awharfu lappamki nidikramki wudu gele kam ga nuwaga ikle ikfan ingodagen nawative emma hama mifadin eba riwayat have ehim bang ashabe kan kibemis iketerega al-imam bayhaqi vidalwa gotuga mimana aswa hadith tan eboy abdullah ibn abbas zaid ibn thabit abu huraira abu umama bebe flon kiben riwa korefa mihuriya hadith takabbalafa burwe ade ilmeren giteren tahqiq rabe flon broda ganwani luinin jaki wudu galwala ninje nune adi tima ishinda intana fituwegen fetigen inda nida ninjeki e bar ninjekam gaves wudu galwalane ninje nune adi namadan hunna halat taqtere hal tega horgen nida ninjeki wudu galwalane kamen nune adden hawana kan maki anghenungaga bihun
nuwata anghena kunama firehena gaga bihun wa wudu ko gen hori firehena ko anghena gaga bihun nuwata wudu ko gen hori anghena firehena gaga bihun mi bayin ilmen ngarihuga wudu galwala ne kame anba ilmen ngarihuga mi ki wudu galwala ne kamennu ade mi kama be gotun ilmen khilaf dagan warga shafi'i madhab ge mihum mikam shafi'i madhab ge ilmen mikam ga emme har ko shodagan wani befulan dekodagan wagatuga firehena ko anghena gaga bihi jenama nuwata wudu ko gan huri angana firehena gaga bihi jenama enage wudu onane gelifa ena qasduga bihunu kam gaves nuwata qasd kanula bihunu kam gaves e bihunu bihumun ene mirukame ebes kala mirukame hissi mirukame libunu kam gaves nuwata nolibunu kam gaves ema mi shafi'i madhab ge ilmer midal wage enames bayin ehen ilmer midal wagotuga anghene gaga bihumaki ebbes halaga wudu gallena kamennu ehem vidalwa almaranaki hanafi madhab ge fiqrin mikam ga taid kurwa abdullah ibn abbas adi tabi'iyya bekanun getren tawus al-hasan al-basri masruq mibe befun den abu hanifa ga arihuga no ta hanafi madhab ge fiqrin arihuga anghene gaga bihumaki egot kas wudu gallena kamennu hame kan istisna ki hanafi madhab ge ilmer vidalwani fahish gotegga bihijiya wudu gallene den e fahish gotegi ko ba kan befun kan albumuga mi bagadumuga vidalwani anghenaka firhenaka damihum mulim barhana gotegga tibegen ivare ma devfiren kam gaves notu nonas mulim barhana gotegga tibegen ekek ge aura aneke ge aura ga jihumun ei hinaganame daraja jinsi gulun hingum ga nuyas wudu gallene hinaganan je daraja me angenaka finenega aura bihijanakam ga wanama ejeni hinagana oti junuberefa ekabak ederje nudikam ga des angenegge aura ga finenega aura matin bihunukam ga vijiya eti wudu gallefe minun ebbes halatega angenegga ga finenaku bihigem wudu ennu gallene e hanafi madhab ga ilmer bidalwage shafi'i madhab ga ilmer mi ga dima idko me bidalwani angenegga ga finenaku bihijanama qasduga bihunas no ta qasdaka anula bihunas e bihum mirka melibnas nulibnas oti wudu gallife den mane shafi'i madhab ga ilmerna mikam ga taid kurwani hanbali madhab ga ilmeri den mi demeduga mitiboni maliki madhab ga ilmeri ebe fum vidalwani waki shartatake ge matin bihi janama e wudu gallene mane ke e bihum mirukame hasil wakam ga wajjanama wudu gallene komme gas mikam ga fiqh ringe war gina beflun masala ballawafa mi tarjih kurabani hanafi madhab ga ilmeringe rayu kivento dalil tang ebor hanafi madhab ga ilmeringe rayu taid kura egtere dalilaki ishaq ibn rahway adi al-bazzar mi beflun ham wargad sanadakun riwayat hadith ga me onani innal qiblata la tanqidu al-wudu'a wa la tufattiru as-sa'im kiskurmaki qiblati kiskurmaki wudu galluwalane echennune adi ei rodaves galluwalane echennune baki anghena gaga firhena kiskurmane ki firmiha amiha gaga kiskurmaki ei wuduves galluwalane kamennune adi rodaves galluwalane kamennune mane ki roden hunna miha enega ammi firhena enega ammiha gaga kiskurmako enega rode nugelle hame efoden wudu ko gen horegen e firmiha enega ammiha gaga kiskurmako enega wuduves nugelle ema min ebowe hadith ga Abdul-Haq al-Imam Abdul-Haq imaniki madhab ga ilmering ena vidaloni mi hadith dukollan jehewarge ebbe sabe timanna ka ek fakanate den hame gota Aish tufanu ge kibain nota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ehm bain ame kamelonge kibain riwayat fa bain Imam Ahmad hadith ehm bain hadith ilmering riwayat karwa gotga kitma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekle fanu ge bain ame kamelunna kiskura mafauga nukuma wadagen namadu kurabba ege fauga wudu kurabba makanula imam mifadain kiskurmaki ei wudu gelle kam ga wanama kitma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam egle fanu ga makamulna kiskura mafauga wudu kurabbis ema e wudu nukurwa namadu kurabba algon mena engechiki ei wudu gelle kamen nunka ema mi ama sahamagun asfa wa hadith tag kama ilmering ebada kodaganwa emajja kiskurmaki ei hama yaqinu mes bihum ge wattare
ema adikobato ei bihumuge waram mati femware kame waki atum mihaku bihe bihumun mihaka nulibe aram ufa mirukan kiskurumun libene emja kiskurumun mihaku enage amihage gara kiskurumun wudu nugelle kam ga wanama bihumun wudu nugellu ma awla kam bodwembe kamekas mi kota dalil libe anid dalilaki aish tufan riwa karbani kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam errega ekmana hele ekmana arful lepam foga he ekmana hela wadagen irgar kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekmana ge dammatiga tammatiga netumun ekmana mi hoddevi reganduge andiriga emma hodde mattaka atum mi hoddawani e reganduge andiriga ade e tanuga ekashige walikama netime ekmana ge appulu mi hoddam wadagen ne oniko mi ekmanaga appulu mi jihwadaga tikitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge fampuluga ekle ekfanuga fampuluga dashuga ekle ekfanu onnawi sajidaya namadu kurvma ekle ekfanu onnawiruga sajidayan onnawiruga ekle ekfanuga fampuluga aish kurfanunge appulu jihwadaga ti ema mi wudu gelle kamga wanama angene gaga firenak bihuno firena gaga angene bihumu rasulullah ikfan wudu gellen jehena mi halatuga ekmak rasulullah ikfan ekle ikfan ga namadagen kuriye badagati e minge chiki ayas ikfanu ga appulu rasulullah ikfan ga fampulu ga jehumaki ei wudu gelle fada kamen nune ema e fada kamen kam ga bina rasulullah ikfan namaz wudu karwa wudu kar badagati nuada rasulullah ikfan mikanta ayas ikfan bayan ko de bisam mikan minge chiki bihumaki adi wudu gelle fada kam ga nuakan den ehmejiya kobato mi wudu gellene vidalwa almeringe dalilaki ebefunge dalilaki kit qur'an ga mani aw lamastumun nisaa baki mulamasa tibamihum anhunna mulamasa kofiya miar bihumaki lamasa mi bihum den mi verb mi kamun hama negifo onna ehin kamen ehin verbe lamasa waki lamasa eki mihaku ehin etchiga allun wata bihun wata jehun den lamasa eki deti ekati anakatiga jehun ema aw lamastumun nisaa ege maneka vanjehani tibamihunna anhenunna dedamehun ekak anakagga bihijiya ema mulamasa mitaga asamati lamasa ennu mulamasa ema mulamasa mi mufaala ge wazanan otumun de kodde ekati anakatiga bihun ema ilmeri midawani mitanga mi oy mulamasa aw lamastumun nisa mitanga muradaki ei jima'u me egoto ka bihum ge wahake nune den ade egetara ilmeri midawani mi kirtu qur'an ga mulamasa ya guligen angenun ge wahaka asiya abudwes onnani ei jima'u ge wahake egen qastu kurveni ei kibiga taha mi'at ga Allah subhanahu wa ta'ala eba angawa aw jaa ahadun minkum min al-gha'it tibamihum getere miku gha'it wa hinga jejja baka algon menataka noti gha'it wa hinga yars wudu karanjani angene gaga mulamasa koro mumwes wudu karanjani nota mi halato ga fennul bijja taimum karanjani bidene fade gha'it wa diyumaki ay haqiqatu wudu gelle kemeno gha'itaki mi kuri zamanuga istinj mi bodkam diyumattaka mi hunda dur hisabuta wara dur binta mi hunda hisab kana duram midani ema ihsab gossiya wudu qur'an otumuge muradaki ihsab gossa bodkam gossiya mata kurakam gossiya wudu qur'an ema mi kinayate mane ki ege sida mane nu kit Allah subhanahu wa ta'ala argumentaka mi angawade bani ad mi ayatuge muradaki ege sida mane nu ekam ein qasdu kurve mane bodkam diyuma kurakam diyum dengama egota anhenunga mulamasa kurum wes ein qasdu kurve muradaki anhenunna jima'u maneki anhenunna jima'u mafuga tibamihu nafen nulibijja tayammum kurashe ema mitanga ismi haqiqatuga bihumen nun ekamaku jima'u ga bahaka ema mi ayatuga eba dekinayaten ekinayate kurendane fudan awja ahadun minkum min al-gha'it gossa asiya algon men wudu kuram mattaka afen nulibijja tayammum kurambi ade algon men divihi wes kuri zamanuga mi fakhana ichiti nufaderga algon men bunane atiriyad dam bijje atiriyad dawa kene bunane algon men bunane amugatiga atiriya gossa annawa ke nun ekama atiriya gossa ena pudakam not bodakam dawa ka ade ha mizwanu wes algon men bunane fakhana dawa ka
ek mane ki fakhana gossa wadla fa nukume ga anna waha ke nu ek ko fakhana gossa kurkam dawa ka no to borkam dawa ka hama ekata ki Qur'an ka nani au jaa ahadun minkum min al-ghaid tibam ka tane miyako ghaita gos vikam ga wanama kinat ki to krami en gos vikam ga na ekmo ga wudu krami namaz kurma kuriga no to wudu kurma ta ka fenne tijja ta mem krami e mi ebo meti ege sida mane nu muradaki sida mane atafat mane hame gotan aulamastumun nisa anhenunna mulamasa kofiya anhenunga ka bijiya mi muradaki egotka ves min qastu kurwe mane ki mige emme tila mane nu wata bihum ge mane nu ekwa ko mige muradaki jimaa'u ge wa mane ki algon men gitere miyako enaga anhenunna jimaa'u jikam ga wana maden hinaga nashe nota hinagat mattaka ene fennulu jikam ga nama wudu kura taymum kurashe ema mihim wegen komegas mi mulamasa mi shafi'i madhab ge ilm werin mi nangoni ege emme beere fusuke tilamana ei emme rakateri gotaki ekama hanafi madhab ge ilm werin mi nangoni ei muradaka besawa ei qasdu kurave mana mi ege emme fiqhi gotum bada rajih kurave rayaki komegas mi masalaga maliki mazhab ge ilmeren dekada gannawa gotuga algon men getere miyako enage emmi angane gaga allumun ena miru kamel libijiya ena jehene wudu kuran ema mi haqiqatuga bara rakateri rayen ekamako miru kamel nulibi adi qasdaka ves nula angane gaga bihe bihumaki ei maliki mazhab ge ilmeren gariuga eki ena ge wudu gelwala ne kamennu te mikamuga al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah bidalwa ada tafsil ebadaba ena al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah bidalwani fiqh warin mi masalaga pimbeka beifave ebbes halaga ada ebbes halaga anhanaga firena ko bimu no firena ga anhanaga bimu ebbes halaga wudu nugellena bidalwa ilmarine ana ay Imam Abu Hanifa ya iklek fana mikam ga tabada gnwa fiqh warin anebbeki bihumu kommes minwarge arame ufale mir kame libijje kam ga wanama wudu gellene vidalwa ilmarine mi imam malika ad imam malika mikam ga tawada gna beflunge raye timmana mazhabaki hama huriya haligavis angene ga firena ko bihi jenama no to firena ga angene ko bihi jenama wudu gellene vidalwa ilmarine mi imam shafi'iyya ad imam shafi'i rahimahullah mikam ga tawada gna ilmarine raye den Imam Ibn Taymiyyah mak medalwani den Imam Ibn Taymiyyah vidalwani al-Imam Ibn Ahmad mikamuga tin ra'yu e bote maki Imam Ahmad ibn Hanbal nisbe ba tin ra'yu e boy e tin ra'yu ki hama meeting kun mideno tim baha egotango tin ra'yu manaki Imam Ahmad ibn Hanbal ge Imam Ahmad ibn Hanbal nisbe ba tin basfulu tin qawl nota tin ra'yu mi ra'yu tin ra'yu tereng ra'yu ki hama Imam Abu Hanifa ge ra'yu ana ra'yu ki Imam Malik ge ra'yu ana ra'yu ki Imam الشافعي رحمه الله رأيه إما تينغو تفس إمام أحمد بن حنبل كيبين رافع بيك دين إمام ابن تيمية بدالوا بس فلكي ميكامكي عام غوتيغا ميستكونا نيكان غينين كورمتوانه كمكي أي مي كم ميه كوس ميه أميها جاغا بيهم بيهم أنا جاغا أجهم أي نيكان غينين هنغانه كمي إما مسلمون نميها غينين هنغانه كمي أدي مفاد مهم كميغا hama kanelgen sarihatan akit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikan da bayan ko devihe mifada kamaki ei wudu gelle kame kam ga wane nama ada ei haqiqatu gas budde qabul kara kamaki furtam wudu kurun adam me fas namaz riyad wal gatre fas namaz be kuranje hama gagana ko me namaz kattaka wudu kuranga beje manaki miha ko wudu ennamatu ko gen anika de namaz tinamaz e wudu ko den kureda ko ammu gotege adam me ko miha ko me namaz kattaka wudu kurani den koma mihiki se mihege ammiha ya abudus ekiga ulene mihe ema emiha ammiha ya ekiga ammiha firmiha damuduga onna muamalat e abudus demigen daneche ema mihin ehinga muamalat toga ammiha gaga firmiha bihemun ena qasduga no to qasdu natwes no to ena ufalen hod mattakas no to nun kam gaves en bifaden bihemun e hingane kamai ema bifaden eha ginai hinga kamen e wudu gelwala fada kamekam ga wanama kaneligi ekan ay wudu gelwala ne kam ga wana makirma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekan bayan ko devis
ema ekfadin ekam bayan koddi fikam gawanam algomenna hisaban ekan nikan sariha gotegga sahih gotegga ais ema efadin algomenna hisaban asfa nekkamun algomenna buraweni mikam ga emme rajih rayaki imam Abu Hanifa evidal wa raye maneki angene gaga bihumaki no to firena angene gaga bihumaki no angene firena gaga bihumaki wudu gelwanane kamen nune sabaki mikamak duruhelive ekahirima muslimunna undugu kame aam gotegga huriya amnas kurimati wane kame aam gotegga kurimati wane kame ekamun rekigenen ekahiriveken nudwene kanta ekala kanta hunnane islam dinu ganikan nagala bayan koddifa kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunnane efada kanta bayan koddebafa eklek faanum bayan koddebafa eklek faanum isra bayan koddebaana nuwata ashab bekanu ekama bekatun swalu kurabane ima rasulullah sallallahu alaihi wasallam isra ekanta bayan koddebafa nengiru ada ashab bekalum giterim bekalum eklek faanum mi kama swalu kurabfa netumu ein dehone mi haqiqatuga egotuga ves wudu galwala kamen nuka كمكس مي راجح رأيك إما أو لامستم النساء مرادك أي جماع جواهك إما مي ورقنا تحقيق ربع علمرين بروداك النوني أنهن جاك فرهنك بيهون وتفرهنك جاك أنهنك بيهون أي أقول كفس وضوء قالوا أنا كمان نو كمان دم زمانك باين علمرين إمام مالك رأيه نانجوا maneki bihum miru kam libije kam gawana ma wudu gellene kam ke ehno ma wudu no gellene adikwat adi alimere midalwani migote sharia ge ruha maqsada eme kishige mani ekibegen to hama mi ayatuga mi wudu abegatun asma ayatuga ege fatuga eboy Allah subhanahu wa ta'ala angwa fa ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum fi ad-din min haraj Allah subhanahu wa ta'ala angoni ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj mi suratul maida hawana ayatuga ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj Allah subhanahu wa ta'ala tibamihun haraj burakame undagule baaki undagul ge sabun tibamihun no flavor ge burakame gesomaka Allah subhanahu wa ta'ala irada nukrabbe ema mifadain irada nukrabum midehewani algan men gitane mihe ge ammiha gaga bihumuku wudu gallene kam ga nuwane kan sabaki efadain ekan onna kam ga wanam ekam wane ham kanaligin harajaka burakamaka enama emme rakatur gotaki imam Shafi'i rahimahullah garayo algan men ikhtiyar karo adden haybana kamaki firihenun emihunge firihen hashiga nota emihunge awraga kurimati faratuga allum mi ilmerin ayamed alkaus khilafa masale ade mastu dhakari bi yadayhi miha ko firihen enaga atun enaga zakarga allum zakar firihen aray boga zakarge maane ki firihen maane ki firihen malid zakari mithlu hadhul unthayn miras ga ayto girani firihen kujjaka anghen dekudina libe member nasib libene ema zakar ge haqiqi maane ki lugoi maane ki ifrihen den mi lafz mi beenun kurwani firihenunge awraya mi beenun kurwani ladwati gunawnaka baaruga ekkala aam gotege beenun kura lafzen mi mitana ga beenun kurmattaka mima algon mi lafzu beenun kurma hinga midene mi lafzu ki egodu hudur lafzan non dem bay mi hunna hiye fo onani mi lafzu ki hamekani awre beenun kura lafzu ki enenu haqiqatu ga mi lafzu ki maane ki firhen ema algon men firhen hashiki agota mi zakar firhenu ga awre ki oni mima mi zakar ga ajjehun wudu gellene kamen he nuwata non heje mi kamuga ilmarin eba khilaf daganwa tafadu godaka khilaf daganwa effortu malgon dannawalana mi fiqweringe mikamaga behiwadaganwa hatar mazhabga almere mikamaga dekwadaganawa be Abu Hanifa Hanafi mazhabga firehenunge kurimati faratuga wes notam furgas faratuga wes nota firehenabbies angenabbies enage kurimati faratuga wes nota furgas faratuga wes ajjumaki wudu gallene kamenu egutukas wudu no gallene ebefnu ge dalilaki mi Talq ibn Ali radhiyallahu anhu riwayat hadith hadith ngal kom nana fon comme Hanafi mazhabga firhene bes angene bes emihege kurimati faratu gas nota furgas faratu gas ajjamakum enege wudu ennu gellene kurimati farate midannoni firhene genama zakar angene genama farj furgas farate midannoni algon men yetere mihako bodkam dimattaka mi nukun bodkam dadake tin mi nukunna dor
mi doruga ajjehuma kono to kuramata faratuga ajjehuma kon firihena bes angena bes wudu nagilal mi hanafi madhabge ilmerim bidalwage maliki madhabge ilmerim bidalwani firihena enage kuramata faratuga mata zakaruga ajjehjenama allafinama enage wudu gellene ekama ko enage furagas faratuga allagen furagas faratuga midenne fudai bodokam daatake nukunna dor e furagas faratu no arabun dubur ingres bon anus enas mi etanga ajjemakun wudu en nugellene ad hanafi madhawaga mitanga wudu gellene maliki madhab mi alwara midalani furagas faratu ajjemaki angana bes firena bes wudu gellene kamen nune firihenun emihuga kurmat faratu ajjemu wudu gellene adi e ajjemun eneya midane furagas faratu ajjemu furagas faratu ajjemakun wudu nugellene ene ekamaga sawu mir kamen hasul wiyas nuyas ena qasduga ikan kuriyas no to qasd net ikan kuriyas hadanatike ikan kuriyas no to qasduga kuriyas furagas faratu ajjemu wudu nugellene mi maliki madhab garayu adi hame fadin maliki madhab alamari midalwani angenaku enage kurmat faratu allagene wudu nugellene baki angenaku enage kurmat faratu allagene wudu nugellene adi angenaku enage kurmat faratu enage ingili देनी कम का दिया वुदू एनु के लेने हाँ मिकम का हनफी मज़हब के मालिकी मज़हब के कोई एमा मालिकी मज़हब हनफी मज़हब मिकम का मितफात वनी हमें का नहीं फिरेनुंगे कुरमत फरात का इल्म का मसला का मालिकी मज़हब का इल्म में विदाल वनी फिरेनुंग कुरमत फरात का अल्लाह किया वुदू के लेने दिन हिंग हुरिया का मेगा मालिकी मज़हब हनफी मज़हब एक मालिकी मज़हब हनफी मज़हब इल्म में विदाल वनी फिर अंगने को इन्हें कुरमत फरात बस मतलब फर्क फरात का अल्लाह के वुदू एनु के लेने adi firihenu enage kurim furagas faratuga ajjegene wudu nugellene den shafi'ina hanbali mazhabge ilmerim bidalwani adamge dariyeko enage furagas farat adamge dariyeko enage farjuga ada firihenu enage kurimat faratuga allah kam gawanama wudu gellene adi enage furagas faratuga allikam ajjonu kam gawis wudu gellene furagas farate midannawani hama sida mi anus nota dubur nota dibon danana ma mi bodkam daata kiti nukunna dor e dorge washagen onna hisabu ganennu hama e sida e bodkam daata kiti nukunna onna dor ema etanga allafiya hanbali mazhaba shafi'i mazhaba mid mazhab fiqh midalwani wudu gellene adi kurimat farat gallikam gawes wudu gellene adi angenak enage kurimat farat gallikam gawes wudu gellene ei tima amilla kurimat fara noto furgas fara kam gabes noto e miige kurimat fara noto furgas fara kam gabes wudu gellene adi ei kudakujje kam gabes noto bodu mihe kam gabes wudu gellene mane ki hanbali mazhaba shafi'i mazhab ga ilmerin gariuga mammeku enage kuda dariflu tutu dariflu saaf kurumuga noto femberumuga noto saaf kohir kurumuga e kujjage kurimat faratuga ajjejje kam ga wanama yanga mihaga wudu gellune ei mi shafi'i mazhab hanbali mazhab ga ilmerin bidal wage eko maliki mazhab hanafi mazhab ga ilmerin bidal wage ga e halatuga egoduga wudu enu gellene den hanbali mazhab ga ilmerin na shafi'i mazhab ga ilmerin na tafatwa hisabaki mi ajjehumuga shafi'i mazhab ga ilmerin bidal woni atuge mi bandu fushe mota mi huduhan hunna faratun ajjehumunne wudu gellene baki atuge huduhan hunna faratun kurima faratu no to furgas faratuga jehjiya wudu gellene ekama ko hanbali mazhab ga ilmerin bidal wani atuge barihame furgas mi kurim atuge mi bandu fushum wes no to ane burgas faratu was maneki huduhan hunna faratu was adi huduhan nu ane faratun jehonu kam gabis wudu gellene maneki attila jehjiya attila ge bandu fushum wes furgas fushum wes jehjiya wudu gellene mikam ga hanbali mazhab emme harukashikan body adi smbe fun bidal wagotuga e furgas farata kurmat faratuga ajheeruga ei marwefa ona mihegge kamga bias maneki dirhuri miheko wuduga kan huri miheko ena marwefa ona miha hinewumuge terege enage kurmat faratuga ajhenu kamga bis wudu gellen ei mi hanbali mazhaba shafi'i mazhab mi bidal wage adden kubata on befulunge mi dalilaki kurmat faratuga miyar mi emme boda mi khilaf mi onani wata mi emme muhimmu kam digen fi qore mi waaka dakkoni firihnuge kurimat farata be goto ei angenuge kurimat farata ga jegen wudu gellene kama vidalwoni barab madu ilmari hame kan hanafin hanbalina shafi'in
ekam malikim wes vidalwagotuga angenuge kurmati faratuga emihun ge ajjegen wudu enugellen emima emme kudakon khilaf me unnani firihenuge kurmati farata begutu firihenuge kurmati faratuga ajjehum wudu gelen ka me vidalwani malikina hanafi mazhabga anamri ebe fulunge dalile ke wado ebe fulunge dalile ki nota mikamuga angenuge kurmati farata firihenuge kurmati farata miuriya kamaka begutum wes aswa dalile ki de hadithe طلق ابن علي رضي الله عنه رواية كروا حديثك بسرة بنت صفوان كيا أنين صحابية بكمل رواية كروا حديثك طلق ابن علي رواية كروا حديثك إكليك فان بدالوني جاء رجل طلق ابن علي رواية كرواني إكليك فان بدالوني جاء رجل كأنه بدوي ميهكو كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريها غاية فن فنموغا إنكي بدوي كي باقي أعرابي كميهكو نوت بدوي كميهكو nota efada godaka enege beeru fushun sifain hiwa fada mihe ko rasulullah fan garihan mi annani aswa midanoni faqala ya rasulullah ma tara fi rajulin massa zakarahu fi salah namadan hurifa enege zakarga alla miha begetun kalek fanu vidalwoni ki ketoy qala wa hal huwa illa bid'atun minhu وهل هو إلا بضعة منه رسول الله كفان حديث كرما حديث فلقا منني أي هذا إنك ذكر نو تكرم تفرات ميشار كرمني أي إنك هشغنو بايك كمغا منوي نوي هجي بايك كمغا منوي وي هجي باكي أي إنك هشغنو بايك كمغا منوي وي هجي مانك أي إنك هشغنو بايك أما إنك هشغنو هم إهم باتك إفاد بايك أما هشغنو إن إبس بايك إنك أجهم كسابهم وضوء نقول فدين إنك هشغنو إباغا ذكرك كرمة فراتك جمكم وضوء نقول لنا مي طلق ابن علي رضي الله عنه لباكر حديث مي حديث عمد ورا بين علم برين خلاف راكنوا مدنا حديث صحتان وتصحنون تو مي كم بلومك حديث علم بيرتون الدكتور وهب الزحيلي بدالوني طلق ابن علي مي حديث مي ضعيف حديثك نوت اي منسوخ في حديثك ضعيف حديثك هم بدالف وهب الزحيلي بدالوني الامام الشافعي وني مي حديث اي ضعيف حديثك كم قبل وافي الامام الشافعي يترى ابو حاتم ابو زرعه الدار قطني البيهقي ابن الجوزي ميها من حديث المجا اراتب بدت امامه ميوريا بيفوس من حديث اي ضعيف حديث كم قاوني بلوافي دين أنبا علم برين إبا بدال ومي حديث ضعيف نوكم قابيس مي حديث قا آسفا حكم مني نسخ كريفي منسوخ كريفي إما إهم بدال وابيفلون قتليقا ابن حبان الطبراني إبا هم نورانوا مي باب الزحيلي بصفو دين مي زمانو حديث علما أراهن لي برم مشهور علم لي فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني إينا ديكوراغا نوا قلتك مي ضعيف حديثا نو مي صح حديثا إما صحيح سنن النسائي إمام الشيخ الألباني من حديث أتي جنة وفا يعني حديث أي قلت لك ضعيف حديث النون كما بلوني ده من حديث ضعيف حديث النون كما برك جنا إهين علمرين بلوا إتباور علمرين بلوا إكتريك إمام ابن حجر العسقلاني فتح الباري مؤلف ذكر هذا النوع قلت مية ضعيف حديث النون أدي ابن حجر بدال قلت من حديث إبوي إتباور حديث علمرين رواك رفاضة دين ابن حجر بدالوني الإمام ابن المديني علي ابن المديني أكي مي حديث مي موضوع قاسوا بسرة بنت صفوان كحديث آدم ميا إدي كلا دليل لبه مي مسألة مي كرمة فراد قالوا وضوء قلنا كما دليل لبه حديثي بسرة بنت صفوان كحديث بسرة بنت صفوان كحديث برين مطلق ابن علي رواكر وحديث برقد كما علي ابن المديني رواكر بني علي ابن المديني أكي برقد عن مريك كيها ورقد بيما تو إمام بخاري بدالوني تمن كلا يكفانو واكي إميك كرمتيكا فهجي وداعن وانجي أمريكا مية كم تمن دكوداعن وني إمام علي بن المديني نوتا إمير مغنا إمام بخاري كبس فلك إمام بخاري دكوداعن نوا حديث علموكا كلا يكفانو بدوسركا إفنتيكا كلا يكفانو برين أراهن نبي أمريكا بيفلك علي بن المديني كمان إمام علي بن المديني ميدالوني بسرة بنت صفوان حديث برن طلق ابن علي حديث ما ورقده معناه كي فرين هشيك نو تكرمت فراتك علمون انك وضوء نقول لنا كما دليل كده حديث ما ورقده يا إذا كل دليل اللي بده حديث برن ده ما يقول الدار قطني من حديث أي من حديث سند أي رجل سند كما ذكر عنه الإمام الطحاوي سمع فدان ذكر عنه هذه من حديث الطبراني
mi hadith nafsu fawaka dekoda ganna ka baybe from dalwaruga mi ehem baybe from dekoda noni al-imam at-tabarani mi hadith sahha kam ga dekoda ganna kama ada al-imam ibn hazm mi hadith sahha kam ga dekoda ganna kuma ka abu hanifa ge mazhab mi kam ga dalil nagane ali ibn talq mi hadith from rasulullah fan mi hadith kramani kurimati mi ge kurimati faratu ga ajjem enage wudu gelen to sual kurum rasulullah fan mi hadith kramani enage hashige bay kam ga menui nuwe nota bay riwayat tawga asoni tibage hashige bay kam ga menui nuwe ema inge chiki hama hashiganu ge ehem bay keves efada bay kan hashiganu ge ehem bay ga ajjem wudu no gelle fadain kurimati faratu ga mi ge firhena ge kurimati faratu ga ajjem ko enage wudu no gelle ne kan komegas mi abu hanifa ge mazhab ge dalil den ane rayu ade firihena ko enage firihen hashiga ajje jikam gaana wudu gellene ehem vidalwa ilmari ebefulum mi dalil nangawani busra bint safwan radhiyallahu anha ge hadithun hadith ga rasulullah kwan mi angawani man masta zakarahu falyatawadda emihege zakarga bihi jamiha fa ena wudu qurahu shikame ema mi emihege kurmati faratu ga bihi jamiha ena wudu qurahu shikame en rasulullah kwan sallallahu alaihi wasallam mi amru kurabani ema mi amru from mi dehawani mihege firihene ena kurmati faratu ga alle wejjana man wata bihi janama enage wudu ewti gelli faka comme ko mi bayin almarin de koda ganwa gotuga mi mawdu'u gawa emme sahhakam bodu hadith egam kurende ne faden huriya almarin mi kam ga ebbas waden no ganwa den mi masalaga firenege kurimati faratu ga almu wudu gellene bidalwa almarin huriya almarin bes shartu kurwa hurahaka nula ajhemu wudu gellene kama bagi huraka dagin ajjiya manake enage feramu ga matin ena ajjemakum nota allumakum bihumakum wudu no gellene bagi miya ena algam men na misal ka munden adigen fatlun lagen hure den ege matin miya ko alli kam ga wanam eki enage awraga alli kam ga wanam ege sabunne wudu no gellene ma huriya almaris emihege kurimati faratu ga allumun enage wudu gellene hem bidalwa huriya fi qurim bis shartu kurabba huraka nula bihumu huraka nula ajjemu ekama ka ebes hurahen edemedan asfa oifa ajjejiya eki wudu galwa la fada bihuma kanwana den kurinde non fadain bay almere mi shartu korabani atuge bandu fusun wata mi huduham faratu bihum ei shafi madu almere eka shartu korabani eko anik bay almere eka shartu no korwa hambali madu almere atuge anak faratu bihun kam gabes wudu galle eko shafi madu ga hamekani mi huduham unna faratu bihiya wudu galle ne den adi wudu gellene ka mi shat bidalwa befun bay befun egitren bay befun aba shat korwa bihum ene mir kamel libum naneki ufalen limu ufaleke midanwani jismani mir kame qawmiga semiga awraga allima mir kamel libene ema emir kan libe fada gotaka allewjiya wudu gellene ege maneki ena amille qasduga allagin ginafana ekam mani ennuni emiyo ko feran la eruga nota gahi ko maga ena ajjila jehmukun efadai mir kamen nolibene embejja be from vidaloni efadai ajjehmukun ne wudu en nugellene ema mi bay be from mi bure wada gannawa gote adi imam ibn taymiya mi kam ga dekoda gannawa gotaki mi hege kurimati faratuka enage zakaruka ajjeje kam gawanama ena wudu kurun ay mustahabbu kameke mi hadith jamaa kurmattaka be from vidalwani imam ibn taymiya adi kelefana tadkura be from vidalwani mi hege kurimati faratuka ajjehum enage wudu gellene kama dalil kura hadith busra bin sufyan wakra hadith hadith ewti enage kurimati faratuka ajjehum mir kamel libe halata takke dan anin hadith talq ibn ali jirwakra hadith ka menani emenage kurimati farat mi hege kurimati faratuka ajjehum ko wudu no gellene kama hadith dalil koddani enage kurmati farad ga bihumun ebbes shahwaten ebbes mir kamen nulbe halata shay ema mide hadith jama kore vidane jama kore ne kineto jama bain almer vidane jama kore vidane jama kore ne gotaki enage frihin hashiga kurmati farad ga allewum ene mir kamen libije kam gawanam enage wudu gelluniye en nu kam gawanam enage wudu en nugelle mi bain almer de koda ganna wage den imam ibn taymiya rahimahullah de koda ganna miya dadi gang ena maskurur tafada ka akiga
guru senen faden ma bibeta miya vidalwani mitanga rang emme rang iklefan de koraga nawatga meral gotaki emihege kurmati faratuga lewmum bihewmum ene mirukam libijjekam ga wanama ena wudu kurun enege wudu kurun ene mustahabbu egembe ekama kene ka wajiben none mane kene ka wudu en nugelle ekama ka haltu kene wudu akunum warabbuda mandub egembe sunna warabbuda sunnati ke waram edevi gemba mustahabbu kameke ema mi kanne ga haqiqatuga emme mi dalil sha mi dalil tawge maana sha ege ruha bisnaruga emme burave rayaki isabaki mifada kanta kiyus mikanda tawga amugate ga nikan ginan dimawane kanta ema nikan ginan mifada dimawa kamega kanelige mar sarih nassan aswa netiya bidene mige awraga firenege ene kurmatiga bidene kurmati faratuga allemu wudu gelleka me kamga wanama ekan nikan sarih kam ban ko deba fode isabaki mikamake nikan ginan dimawane kame miyeko ena fembara eruga gahika eruga nota enum ves feran la eruga mifada halatoga enage ay lewege ajjehege dimedurmane ema medurum mifada halatta medur gina medurwa eruga mifada kame bayan vefa netumun e dehawa kame bedene hama kanergan sarih kam bayan fa netumun e badehave ei mi wudu gelle kame nunkan adi algon men faag wegen dane mi hadith mi wudu gelle kam mi dalil ko de hadith mi riwa korabani emme ashab be kalum dare emme be kamale ashab be kamale adi ammugate ka firihena kurmatwa kame mi riwa korabani angem be fule ge hadith me nani adi angem be fule ge hadith mi hadith riwa kore fo onna waake nisbe barges kommet waraka mi waran baki kommet mi waraka algon men bislalan je bada gotaka ekam wonani kine to mani urwat ibn zubair vidalone urwat ibn zubair ki madina ge arahun nabi madina ge hafi qori ne bunwe hafi qori ge terenge be fule emme arahun nabi waki fiqh ilma emme arahun nabi tabiya be kalon ge terenge be fule ikle ikfana ki asma bint abi bakr ge darkalon aisha radhiyallahu ta'ala anha wardaha ge kokkofulu zubair ibn al-ammam ge darkalon ema miri adi abdullah ibn zubair ge kokkofulu miri murin ilmi aila ge terenge asare bodu ilmeri urwat ibn zubair ki tabiya be kalon ge terenge fiqh ilma emme arahun nabi habbe fulu ge terenge be fule ke ikle urwat ibn zubair madina marwan ibn al-hakam madina ga waliye kan hunay dosurga marwan ge majlis ga urwat ibn zubair inoni kon mi wudu gelle kan taka begatum wahaga dekamuni wahaga dekon wahaga ga terega urwat ibn zubair wahaga urwat ibn zubair vidalwani mi marwan ga arihuga mi tibbe almer mi wahaga dekeni wudu gelle kan taka begatum wudu gelle kan taka begatum dekon wahaga ga terega marwan mi zikr kurabani ena mi gennawani firihena enege kurimatu faratuga ajjum e wudu galle kama emma mikama urwat ibn zubair idko hadwe urwat ibn zubair ekmage anmen libadangam fanan emma ena ekma swal kurabani ekineto maki marwan ki yus ashab bekalenu emma marwan ki yus ilmering enam urwat ibn zubair ki ekmage ilmer ekmage mama shur befle enam marwan ki yus ilmeri enege mi siyasi ko tun enege bay rayuta ki algon men ya idiko hede fata gota kan asfa rayuta kam gabes fahum amirul mu'minin kan korbe befle someka marwan ki haqiqat gas bod ilmeri ena madina ge waliye kan huner mikame mehingi someka marwan a urwat ibn zubair mi debasumu marwan mi kya debani marwan mikama be ilmu mi libadagati busra bint sufan radhiyallahu anha kibay ema busra mi bidalwani timan kamana ado isvime سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ekamaka vidigen wudu kuran jehene kantatta zikr kurabba nangannawadi timakamana ado sevime den ekona vidalwani faqala wa yutawadda min masjid az-zakar ekamana vidalwani rasulullah sallallahu hadith karabi adi zakar ga bihe wum bes wudu kuran jehene ema den urwa vidalwani falam azal umari marwan timan kalefan marwan a jadal kurabumuga mikama begodon zwab kurabumuga dem hunnawime ema den حتى دعا رجلا من حرس اما مروان غاريوغا انك حرسون گترين انك فارورين نوتا انك گاඩුන් گترين ميهكو انك خدمت کرا ميهو گترين ميهكو گنوافا بصرا غاريا فنوي بصرا غاريا فنوا فارسلوا الى بصرا فسالها عما حدثت مروان بصرا غاريا فنوا بسؤال كري مروان كيا ده حديث كيا ده ما فارسلت اليه بصرا بمثل الذي حدثني عنها مروان دين هم مروان حديث كيا ده فدين بصرا فنوي ميهكا كيا ده بما الى اس اخبرتني اما ان دبوم قبول کرنے اما ميتن ابدهه
mi baran ekahri gotega riwayat karamu a hadith kan ema mifadai mihunna beenun je kamegga mihun na mifadai dimawa kamegga mifadain ekahri gotega hadith riwayat karamu ekama behe goton komeswara kan eba swalo fede ema inge cheke mihama mi busra riwayat karamu hadith ga wudu kuran je halen komme halate nune ekama raki gotaka qaid wa fa halatake qaid kuraba almarin mi ballawani ekala gota shahwate miyaka libiji kam ga wanama shahwate midane mir kam libiji kam ga wanama ena wudu kuran jeme kuma imam ibn taymiyyah rahimahullah bidalwani mifadain zakar ga ajhum wudu kuran je jahum mustahab kamake wajib kamen nune aden algon gwaha kan immalane hamekani adi ekamakun mikama begatum ma digwa kan dakana jamaluge maskam wudu gelle kan to gutene jamaluge maskam mi almering meduga khilaf masalay enama ma barugada khilaf nowe midanabi ahmad ibn hanbal ge madhhab ga jamaluge mas kafi kam ga wanama ena jehene wudu quran jamaluge maskam wudu quran jehene kama boy kitwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam حديث توقع آسا إمام مسلم جابر بن سمرة كيا أصحابك لك من رواك رمني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تولى من لحوم الغنم رسول الله سبحانه قال ميك أسوال كرني بكريك مسكوم إيجي فوق أغن من وضوء كرن جهنة توي قال إن شئت فتولى رسول الله سبحانه حديث كرمني تبا بينكم قوانا وضوء كراشه تبا إكمن إيديكم قوانا وضوء كراش وانا كيكم هم واجب النونه وإن شئت فلا تولى أدي تبا بينكم قوانا وضوء كدوك اللاشه دين قال اميك سؤال قران انكاس انا تولى من لحوم الابل جملك مسكوم وضوء قران جهنه توي قال نعم فتولى من لحوم الابل رسول الله كان حديث كرمني ايك جملك مسكوم وضوء قراشه معنى جملك مسكوم فوق وضوء قراشه مي امام مسلم رحمه الله رواك حديث صح حديث اي صح تمام افس مثلا دين البراء جيك بين برواك رسول الله كان سؤال كروني عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به البراء بداروني رسول الله كان سؤال كروني جمل مسكوم وضوء كرما بهجتهم لأن رسول الله كانوا جمل مسكوم وضوء كرما أمر كربيه معناه جمل مسكوم فوقا وضوء كرما أمر كربيه من حديث علي بين علم ذكراك النوني اكتريك عمر بن عبد العزيز الحسن البصري الزهري أبو قلابة أبو مجلس أدي إتن أصحاب بكرنا هم بيبي فلون كبين رواية كماني جمال مسكوم وضوء كرن جهنة كمان مدني أصحاب بكرنا كتيرة ابن المنذر بدالوني ابن عمر عبد الله بن عمر أدي أبو طلحة أدي أبو موسى الأشعري أدي زيد بن ثابت أدي أبو هريرة أدي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها مي وريا بيفلون من ودانوي دين مي إمام أحمد بن حنبل كمذهبي إكمل الجمهور ندكودا كنا واقعتوكا جمالك مسكوم كي وضوء كرن جهنة كمنو جمالك مسكوم وضوء كرن نجهن سابكي جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواك ربا فايبوي لكن يكفان مدالوني كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار رسول الله يكفان كان تكر بيقوتو كترين إما كان تكر بيقوتو كترين إما فاو بيقوتو كي ألفان لاغن روفلا فاوا اتشكم اتشك سابون وضوء كربون دوكل لبومه هذا من جمال مسكون إما جمال مس أرغون من مكاني روفيل واجه إما روفيل واجه إكانجي اتشك بايرغا ألفان روفيل واجه دين إمي رسول الله يفعل إما فهم بكن تكور بقولتكي ألفان بينهم كوجن روفيل واجه اتشي ساب اتشي فريقه مفوقا وضوء كربون دوكل لبوم ده ميتانغا مي دنوان جهز اتشين adi mikamuga timmana ra'ya bisse boy midane ra'yo ki jamal ge maskamu wudu koran jehene anege ediko ra'yo ki jamal ge maskamu foga wudu kora kanu jehene timmana ra'yo ki alifan lagen rofilwe komme ecce kema foga wudu koran jehene mi bay maram madu anmari midalwa basfulena mi basful boy baradefa rasulullah kan hadith ful kurabika mi onani aish dufanu ge arihun riwaya tawallu mimma masat nar alifan bihunu komme ecceka foga wudu kurashe alifam bihunu komme ecceka takano de ecce beno kurma foga wudu kurashe de bitanga mi maneki mi is on ra'ye ade mi hadith ngam sah hadith mi imam muslim ge riwayat
so hadithun dalil be raye ekawak mitaga alifan lagen rofiluwe ecche mige muradaki egotuka ves algon men mi ka roshi nuata algon men sabe mattaka mi alifan lagen hunu kura fen ennu alifan lagen e fihewe nuata rofiluwe ko mechekun ege sabun wudu kurashe me onde eccheki muradaki alifan lagen rofiluwe mas ei bakari mas bias kukulu mas nuata uriya bawatege mas eggam mas bakari geri bakari jamalu nuata kukulu wes musalu wes mifada mastawge waage goduka wes roshi fieva e roshi ka mi wudu kuran je waake no ema mi alifam bihunu taketin wudu kuran jehene bidalwa ilm were mis bidala nuane mi roshi kewumuge sabun nuata algon mengitere miyeku hunu saatata boylumuge sabun wudu kuran jehene ko befum mi dalwoni bakari geri jamal mifada cheke mas kemu wudu kuran jehene den tomegas mi uriya bayves matin Aisha gafanu ga hadith ga onna gotu moti uriya bayves nasxu kurefa Jabir gafa Aisha gafanu ga hadithan Jabir ibn Abdullah ga hadith Jabir gafanu vidaloni Rasulullah gafanu kandak kurevi degotu gotere emme faun kandak kurevi godaki alifan lagen rofulefa wa takati ga sabun wudu kurebun du kollebume megwane ki alifan lagen wudu rofulefa takati kemufuga wudu kuraka nujehene ema mi haqiqatu ga jumhur ge almarin de ko daga nawagay admi khulafa ar-rashidun kanta kurevege ad kuri dene ra'ayata ka sahabe kala tare be fu amal karwa fa bay ekama ko mi fahu garaya jamal ge masres ad jamal num sem watter watter ge mas alifan lu mafoga rofil mafoga e kema foga wudu kuran jahu ay nasxu fa kam kam ga meti Jabir ibn Abdullah ga hadithum algamna ingen ema egota efada mahe kema foga wudu kurabun dukalbun ay khulafa ar-rashidun kanda kurabiga ema Abu Bakr Umar Uthman Ali adi ege itun Abdullah ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'b Abu Talha Abu Darda Abdullah ibn Abbas Amir ibn Rabi'a Abu Umama radhiyallahu anhum ajma'in muriya be fun skanda kurba fo godki jamal maswis nuta enum wes rofilu fa mahe farikul foga wudu kurabun dukalbun den adhem vijiya jamal ga maskam foga wudu kurme ne adem mige me foga masale bar kurko ishara kala fogan waqni malana ad wudu gele kan taktere algon wa da kanen fokamaki mi ba namadan hurgem baran hunum ade amma kuriyeke safada miwe suriya albarin ittifaq padagana wasale nu namadan hurgem baran hunum nota algon me mikiyawatan nama kakak alafa hunum egutuge hinutum wela mennu baran adu evaran adin ibbawaran hunum mi wudu gelle kamen Hanafi madhabga almarin midalwa gotuga namadan hurfa miyeku baran higana fiya ena namad alum i'ada kurun jamuge ituna adi ena jehena alum wudu ko gen enamad kurun maneki enake wudu oti gellifa wudu batul wegen dei namas namad nungota kan hurfa ena kitemme ginei hunukam gaves kitemme boda kakakalafa anota kitemme adagota kan hunukam gaves wudu wenda gillene Hanafi madhabga almarin gare gaves ennames jumhurun de kodagen noni namadan hurfa hemiha enage higam fiya enage namaz batul wiye ene jehene namaz alun aadu kurane fardu namaz kam gawanama ekama enage wudu en nugellene tumake tay jumhurun de kodagen nawage komega mi kidagan to mi Hanafi madhhab ge almarin ge ra'ya jumhurun khilaf dagen no sabki Hanafi madhhab ge almarin mi ekmi beflo ge ra'ya dalil nanga fonani kitma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dosurga eklek fanu grufu madiga hingi haditha ge sabu manaki hadithen beflo ge ra'ya bar libide enwe haditha ki warab balikashi hadithen egot ka sahih hadithano e hadith ay sahih hadith kam ga wanam ham yaqinu surya almarin hadith nangevis enwe Hanafi madhhab ge almarin hadith ga dhaif kama igavis e hadithan amal karwa e hadith ga miwagot ki kit ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga dosurga eklek fanu ga miskita lofa mihaku mata lokanu lolan nufenna mihaku mi annani as wanumuga terega adu sanmuflu karwat hadith ki thabit hadith anu sah hadith anu ema hadith ga sabu mi ashabe kalun kanta kurbi gota be to algomena ebis burahite daga nona be fulna ki akhlaqi ka tum emme matir emerangalo be fulun ma barbuda ekshiga mani mi hadith ga mi aswa wa ke ki hama egot ka bes sahaka menne wa ke ka bo comme ga hadith ga mi mi finga haditha ka ma ga mi annani lofa miye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga miskitam mi annani ayruga ena balugana vettumuge sabun ena enen e balugana nufenna nehma lofa miye ka badi e balugana vettuni
ma bodu walgane no walgana vettumuge sabun namada ti bayat mihunna emihun higati ekama komegas mi higatu muga rasulullah sallallahu alaihi wasallam iwada ganwa rasulullah sallallahu amur kurabi e hunu huriya men emihun alun amra gos wudu kurma fawga as enamad alun kurma rasulullah sallallahu amur kurabi fa amara an-nabiyyu man dhahika an yu'idu al-wudu'a wa salat rasulullah sallallahu amur kurabi hunu egotan higen huriya men emihun ge wudu'a adi namada mi de alun i'ada kurashi alum wudu kurma fawga alum enamadu kurashe imma rasulullah fan ehem mi engevi kamegas mi hadith ham egot kaves sahayno hadith sahanu muge ituran adi en dalil tan en kanda tan ebori mi hadithan jumhur amal nukraba kamegas mi hadith ga anmerenge eta befulnen eba mi dal eba rayu debba mi sabit fa hadithan nun kama den anekamaki mi sabit fawa hadith kamga vias hanafi mazhab ge erayaka dalil enne ekibaganda jumhur vidalwani jumhur befu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam egaton higa mi hunattaka e amu egaton wudu namaz egaton i'ada wudu kurma fawga anu namaz kurma amur kurabi emihun ta'dib kurba mashtake emihun adab ber kurba mattake emihun ekamattaka adab egotunne sabiki emihun namaz hurgen higen gatun ei furta mafafe anekamaki mihaka derhala nikamatikama jamun ekama malamatu gotun hunun ei fafe ema ifada fafe kuritiwe ekama adab ber kurma gotun rasulullah ikwan emihunna alum wudu kurma umma fawga namaz i'ada kurma amur kurabi den anekamaki mi hadith argument na sabit nuwair goes min argument na dalil bidene wargina jumhur ngatene wargina almir vidalwa kame faasay kure mafuga wudu kurun ay mustahab kame ke ikama goto wajib kame nu manaki miyako dogu hedikam gavies ena nu jehene enege ko fawno wudu en nu gellene ghiba punikam gavies wudu en nu gellene adi ena makanele ge haram bunun haram maake buni salaka qadbu kuri embes enege wudu en nu gellene ekama ko mikala faafata kurma fawga wudu kurun ay warabbuda mustahab kama ikibagato rasulullah sallallahu alaihi hadithun sabit fa bay miyako faafa kurma fawga wudu kogen deraka ay namaz ko fa deraka ay namaz Allah subhanahu wa ta'ala khushu'a al-kabaki deraka ay namaz ko fa ifa fusun edi du'a ko fiya enege fa Allah subhanahu wa ta'ala fusuwane denga me faden Allah subhanahu wa ta'ala ibangwa innal hasanati yudhhibuna sayyiati hewkantaki nubakanda tafilwana itike ima wudu aki hewkamen alkamen ima nubaka me kurma fuga wudu kurun ei barabura edevige makama maneki ekkala namadat tibegen higan gatun ade emihe kam malama kurma fuga e wudu kurum ewti hewkame kurefa den ek fuga Allah subhanahu wa ta'ala taka namaz ko e istighfar ko ifa fusun edna fi Allah subhanahu wa ta'ala ham yaqin misrat kuriya ifa fusuwan ima mimerum e wudu kurun himenege hinga dan enama namaz hurfa miya higan nagatmuge sabun wudu en nugelen sabki ekamattaka aswa dalil ay sabit dalilaka sahha dalilaka nuwati bima mikamga emme rajih hubadki jumhur ngarayo hanafi mazhab ngarayo no sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh